Ka kenhon jong ki pratali ki seng bhalang ki bayale persya ya ka jingwan rung kerthep jong ki bar jela kilara benyarap ya ka sorkar jela bakan pentre kam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA 2016 da ka ba penlong ya ka jingkhan ra ya ki bar jela ki bamdan ya ki kot kisla ki babyang hakeleng ki jaka hapo rilum khasi jaintia bat garu ya ka nikarai la shim ha ka jingalang jong kini ki praseng ka bakan thop ya ka Khasi Students Union, Federation of Khasi Jaintia and Garo People, Henyutrap National Youth Front, Ribhoy Youth Federation, Jaintia Students Union, Garo Students Union, Achik Youth Welfare Organization, but Federation for Achik Freedom, kabalalong ha ka arpasaw tarik naitung hapo ka office trekam jong kaseng FKJGP Hamolai. Hadien ka jingalang u President ka KSU usamla lambok Starwell Marngar ulaong, Nilayaray lang banyarap lem ya ka sorkar jela ya ka balayo I kumbaka dan jing ha ka jing donabrio ban pentre ka mardor ya ka MRSSA 2016. Kumta ha kini kisingi ki banwan ki kinhun seng bhalang kin penlong ya ka jing khanra bat talasi persya ya ki bar jela ki baklem kot klemsla habaro ka we ka jela. Na kalyang u President ka seng HNYF u ba sadan kebla ula keno ba ka sorkar kalababe halor ka jing menjor ya ka MRSSA namar kalakta ya ka vote bank jongka. Nalor kata ha bapenpaw baka entry exit point bat ki district task force DTF kidei ki benta ki bakong santam jongka MRSSA ulaong ha kabayadei baka entry exit point ka sorkar kalakhat ya ka jingalang labun sin bat ki seng bhalang bat batay ru halor ka impact assessment ka jing thiet jaka bat ong bakam da dan jing than haba pha sha ka kam thiet jaka. Ka sorkar kalakular baka jing thiet jaka harilum garo kaladam. Bat ka kam thiet jaka kadang yat harilum khasi jaintia. Bat ba kala pendap ru ya ka impact assessment. Henry hadu menta ka sorkar kala syukor baka COVID checking point kadai ka entry exit point. Kumju ban keno baka sorkar kala thok bat penbit ya kinongelam jeng kiseng bhalang bat ipat ba ka jela. U President ka HNYF ulaong. Kidaw bala ai hi kalong baka sorkar kamla ban pentre kam yak MRSSA na ba kidang penkela thama yak act. Kabat hamula kalong empat dan shis ngiru ban pentre kam yak MRSSA 2016 Henry Kilawan ra dak amendment. Ka jing ya thet ba ka jing ya tai ka jing ta ka sngi kalong ba halor ki jing dawa ki pelasa tem bat ka sorkar. Pan kemau ke MRC kelade ke an nadu arjar khandriu ke jingmi kene MRC ru de tu ko pol ke skar ke omba ke ILP de ke subject jong ke sarkar India bat lami la kha bat ikne ke MRC bat kelade ru ka ti hendai ke basusi kelong bat adu kene khidmat mementa nadu arjar khandriu hendai ya kene ru i bidang set sunduk sa Kiniat sengi liang menteri rang ba wong ba MRSA la pentri kam rai kalong ke ik basusi hawangi persang menti biniak sengoba kata kalong tang ke jingkren lambar kilap pat hai kubor rega kam sebelah poi kum kalong habo ong pentri kam MRSA wong kret dulu kren sepang kita district task force andrai hawangi yo ban keli pertau yakini kisnong bala sa khot meeting di siru sengoba ka tang ke jing ya kendo jing berjumut ndai kam dai ma pentri kam ka ti hawangi kelipat istestos tu sngi bong ya kendu usi among ka sepang ka taka MRSA bong ngedang eksamen baka don kita ba kala persamaan wara men tu aja arpo kepala syak scrutinize ko ke sarkar India ti hangi wong badang eksamen segi pres wong la pentri kam ti kalong ngimla absutu kanu badai ba kanu balai ti dehlo katak benta bang yo ban ya song ni pli jumut menta nang ni sekmat min asis no mengi ya sorkar yo se kaduna ke terman pawar jongki ban pentri kam ni kaan ngin pentri kam ni rak pentri kam no mengi bat ya kene MRC bat ha kini kis sngi ki kniat ban wan na kediang jungi kun hun sang balang per habro ko jela ngila sim ya karai kelomba ngira pentri kam de bangin khnra ngin cek hakelen bro ko jela nang bangin lap kita ki bering berung bemi bi an spo kene ke jela ka jungi ti kasong sa sutu i sarkar sutu marba ka sarkar kele ban kun jakai kini isu ti bak sarkar i kun jakai ngira menteri kam mengi jeng kaan klam gununo pejing artatin nginang panrem gina jing kun jungi ande tang ba ikren sepang gani MRSC andrai ipan kan mauru sarkar
ya kata resolution baka sokar klasim halor ka ILP hak khandai terik jompunai no pra jom ajar khandai ngimla ban tep da clean mutirang ba sokar jala orang haban ya keren bak sokaran dia dawan menteri kampo yang sokar di jala kan kusin kendu terus kentin keren da kali biang sokar jala ka sukut itakitin nak examen dengan terai kena eksamen ngam tip kilej buat dawai nang nanu kata ngimla ban tip menrai nah kaliang jungi kisang balang ngin sayarap menteri kami ni anja mengi checking keleng jokanika celah berokoi gadan kajing bom simkia nak kaliang jong sarkar kat nang ya kipor habadi bakal yang kataka issues of influx ya kaba nak kaliang jungi kisang balang daki purpose na mentang layak linti bandawan nak sarkar ban ra no ikaan kabalaban te lakam ya kejingwan jangwe pak kijat beriu nak we kijelas ni kijelas jungi kamtam bagi kalian kataka labor force ke influx te kini kijing lang mutasi ni laya syong lai perhat nomor ba sisa ka insting ni kalian sarkar ba ya ke ba ni na kalian joki seng malang persang ban le ban check ru i ba na kalian ka sarkar ka kri i borman te mansing ni ru ki seng malang ke badan ni kijing kri ni la khot ka ki ni kijing lang ban perhat ni ke ba ni ni semak ni nya ban pen tiết biang yang jengkang jeng sarkar ya ka tengdong skor jeng sarkar ba kam di banong koman jo ni sakaman habadi bakal yang kenika issues jeng influx imak ni ngo kung ka baka sarkar kala babi basna ya MRSC ka babi om ba kakta ya ka jela ndai ka babi nomor ba kakta ya ka jikro bud ban jeng ka sarkar nomor ba baling yekran ni ka MRSC hakani ka meeting mo tasngir ni yekran ni ka MRSC kada bolong ba haka MRSC ke berkhot kala syai nomor ba keladon kita ki entry exit point keladon kita ka district task force kita di bentar asli ke bentar berkosan hakani ka MRSC haka entry exit point ya ka sarkar kala pelong meeting la bulsin ka khot ini seng balang lu kila ada batai tu jingi tax social impact assessment kalan acquisition ke bagi om bakam don problem nama kam dei ke jaka ke ba karkhana pemi jabo kam dei ge nama ke jaka kam dei ke ba he ka lai mesti mingi to por ba kalan acquisition la deble shagro hill kalan acquisition proses klaya chiniru ka social impact assessment lu la de calculate lu ke simpol kata-kata mereka bersusi kalau ba hadu ini kesni like no to jing thok jingi seng balang boong ba ketika jaka check covid hangthi ka dei ka entry exit point ya ke pemerintah katu kam le issue abi de kata kam check de kibri buan barjela te hani ke entry exit point la kran chai bi ba lada kontrak ba wan belas ni undun kam yang work permit henry ka entry exit point ong ba shwa ba undung hang ni hawan report apa entry exit point ban ship ke permission bunduk sini ke jelas ni bun ship ban produce dokumen bunduk sini ke jelas ni henry minta kat ship so gunung undun kam work permit kamu la challenge tu pa ya ka MRSC iru ya ka to ka existing law abadi ka interstate migrant workers act tu la challenge pa ya ka tu te kalong ke bang ngimla ban priang but hagaju ko por ka entry exit point ong ba ki tores su indawan sini ki haban da verify bagi wan kum ki tores te ya kataro bisim no orlang te laida pun ban ba hadu mentam lah penteri kam ya ka MRSC nomor ba kadang donaga pedang kidang pa amen mereka bersusi kalong ba ya ka principal act tang si sengi umpat penteri kam lari shetri no hata amendment te lada kata amendment kam parwan kata ro te ni semua wanang penteri kam no ka hanya peladon lada kata sarkar ko sim serius ya ni ka regulation ni ka influx ni ka jelas ni nang penteri kam no ka hanya peladon re kata ro sim male la ban syong no ba la shu thok la shupendi ya ki pai ba jong jelas la shupendi ini ki nong dalam sembalang na kapor ba la jam long re kan no umlong nomor ba kani isu MRSC kam dadi album ya keren tang ya ka MRSC ni keren kan ru ya ka ILP baka ILP nagalian tungi sembalang ni la le lut kan pangila la kabor ndai adu menta ka central government ru ka pat ai kan nu pa government habi ka ILP bat uni sarkar jela jungi right hadu pa pas ka solution kam sim ka resolution Allah ka ILP kam sim don kan nu ka ai ka balong progresif le ka ba idon jimut habi dei ba kan ka kanti ka bangi dawa ya kum kini kian pi long
Kasarkar kari setri ibu bun ke benda. Kawai kong badang amen ke emergency, kawai ke par kalau na ba kan kata eka roi kapar kan kata eka development dada penteri kami ke emergency ke LP kan kata eka tourism kata lagi kawai ke benda ke ba kongsan ba kasarkar ke ong nama ba balai kasarkar kong ba kan kata eka tourism dada penteri kami ke LP ke emergency nama ba hak ban cek eka tourism di bawah ni ke bang asu ke di bang long kutai. Henry la dangi pejpat ke jengle sarkar akan dala si jat sistem repair te kadam ke blok ke an lai kenta sarkar kan jukuran bakta terus so pesan keluar ke pulut hangte u tau terus bawan ni ar kenta lai kenta bam blok hangte bakalek bat kawan ke sarkar kam keren gitu terus belum kolong de hi mun sem kalang tang si sngi pat lari istri ya hal katurizm sarkar kalau kelung te kar komle kar kom pej jong kaya ka situation ni jong jaman kolong kelung de hi ni sembalang tang si sngi lo kata terus dah kalau sarkar kumno sniu kalau surok sniu kilinti balik bawan kelengga jelami kelero kam kata itu terus kemudian sarkar biang baik dele mengi sembalang kam kata itu terus ke ban barbat ini jengong ba presiden ke isu ba jikun sembalang akan kesini simi karai ba kawai le singi sutu ba ban penteri kami ka emergency mak sarkar ke duna sya kata kaman power ta hagan ka meeting king la isim lang begini perlok negara ba ngin yarap mengi sarkar kelam tulok ban ya penteri kami yang ni ka emergency ka ban check yang jiwan ko kata military shari jelas. Working hard to pressurize the government to implement LP, but during that time, after a year of pursuing aggressively the goals of achieving LP, the government of Meghalaya they asked us to give us some alternative to how to tackle the problem of influx in Meghalaya instead of pursuing LP. At that time we thought the government was sincere and the 13 NGOs drafted the act which is now known as the MRSSA. But now the government is hiding behind the one excuse that it has been sent for amendment. But the government is time and again saying that, and now we are feeling that it has been almost 10 years. So now we are feeling that the government is not sincere in its approach to carve out a illegal influx. So today we have a meeting here in Shillong Molai in the office of FKGGP, and together the 13 NGOs, we from Garo Hills, we are representing 5 NGOs, that is FKGGP, GSU, FAF, ADE and AYWO. And we have resolved that no more, we will not keep silent in this issue anymore, and we will start pressurizing the government to implement the MRSSA in letter and spirit. They cannot hide behind the excuse that it is due for amendment, but they should stop the amendment process and they should start implementing the MRSSA. So we will chalk out our course of action, and accordingly we'll organize different kind of agitations to pressurize the government to listen to our pleas. That is, we have to check illegal influx, and for that we need MRSSA. We need to implement MRSSA, and we also will pursue for our demand for LP. Naduba sedang gejala jangi kat kendai sepaknya ko Kidon kilai teli kijai tendrin dok kasi jain tiabat Garo Hills. Almost 51 years plus sampai wais nem sene. Yo I kani ki issue na do kita ki por pemcua ikjing wan kertep bar jela kani gari me pe jongi. Tabai ke debat kani ke benta yo I bana liang jong ke KSU kani kita yo bal adam kila pelong ke jingkara ke bajur ba pok kasi bar pok sepok jain tiaro menjo. Hadin ke jing perkat Kebabon tinggi negara yang kisan sengim kuat pansu syong keliti tilawan mentah ke meeting bala pelong kerke bala kota office jong ke FKGGP kesong kemen roba menigas ngi yo panikan do bat ki perlok na pok Garo Hills tegoi ke jingmut ngila shimi garai kumbala adap keren itu badin jonga bangin shimi garai bangin penki no i kani ki sum dei tanga pok headquarter rangin penki no from each and every corner jong ke Meghalaya ngai skam baga sarkar jongi kal ai ga MRSSA no do arjar kan riu akatu ko por ngila yo I jaka yo I bagi don gi jaka ke entry exit point ndrei menta shulong sap e gitu gi jaka ko bakran munil re ka sarkar kam don ki briu jongka ngi kum gi sang bahalang gi kloi pat sepok sejain tia stu setairo ila dago we gi jingmut kum jain tia student union ngiro la pelan banyak kenralang
kabaya dai jingwan kertap jong ki Barjala por berang song handing ang yo I ko wei ko kubaro bagi Barjala la sedang banwan ki po ki kali domper dang yo iba kila sa kem menta tingi no mailat kene dai jing ken sting jong ka sarkar ka ni yo I ke sarkar ga don bagi department jong labor department gimla ban len ro district council ko bingi don andre hadu menta kini department kim semle ai imban se kum giseng balang haban simi ga ai ne kiti lading ile siwe gi jala yo I kam tampo sikim ne ngan ai nuksa tang po sikim lading ile kairo ni haban ki haban siu gan ga bai permit ngimla man yaj mon yaj ngai andre pat hak state jongi menta kilak man lekat bomon tau Barjala ngi klem isi gi jai benru ka tourism kanum hier dan itu bila gu ka sikim ka state baridro di hajar tali kali balai tourism alor baka don permit why not Meghalaya kandi gede tang bagi buj tiap jong ka sarkar man ong ba au baka sarkar ka sort baka state jong gi tu no ni nom ngai gi ne tingila kubor kumba keren gi bai pat banang ni sukmat ngin penki habarok ka state jong gi ngai skam baka e go bangi tumu kan long gi jing man tohi gi riba ka jai jong boleh sebut